ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa samaratul ilmi wa zinatul haya. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idalanna siddi hadis sahih. Ya. Nah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau yaro malaika ekong katau si pulu-pulu mapakwe untuk melori dece. Jadi tukang kasih pulu-pulu tu melo manang iba dece. Maka yaro malaika nasima tanapa kampa ipanina untuk milau domat dalari ngokopong Allah Ta'ala. Ajadna tu ahli talbil ilmi ridam bima yasna'u. Ia panapa aja napa kampa panina malaika puang masiwi dampang manangnya tamu angke kueralanna masigi nurul Islam untuk lolongangi akkata madecenge allalangang nasidupa riona nania rio tapong agar apa Allah Ta'ala nomor sidi iya sinin natai angke kutu ilalang bai isaliwa masjidul Islam wa dampang manan ni kecuali iya tu liman na enangi waktu na mengaji tahu na sebab iya tu aku orang bicara sabarak. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. Akka 20 ni pitu lama mau tu liman na mau piko mengaji teh aga je taruntuk. Berarti akka teh de nasiruntuk. Mekin lo enggak barakah pedi mabilai barakah. Yang masalah. Yang kedua, kecuali ia tahu toliman nae watunna bicara agama. Sak barak in kamu kitu sipakario tapi de narunti pamasena ni akamasena pung Allah Ta'ala berarti lepaki pone ku barakah. Sini nama sampai keren. Justru aga sipan na dikta si kanja-kanjan na contoh. Ya, aga sipan. Terus nanti iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan resiri nama pakatuna aleh tabayangkan di Pak mai gamu patau wadini posiri kakeh de pana posiri tidak padahal kata dia boleh isengi sifatnya Nabi ta matan resiri nama pakatuna aleh onro dena nesani sipanna nabita dena melo mewe situ da tudangat tau pat di agama nah to di Maria wa inasa Maria wa dina tu pada ludu gai walunga koko mate oh mangka ngulu tamora ka calorikmu ini padahal iya nasibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulawang imam makoe salah iman nae riwatuna jadi Nabi tuku si puluh-puluh imam tu maga-maga salah iman nae magai salah itawe maring kalinga pas sabarang salana tu liman nae akatan. Makanya sudah masuk begitu. Ipalatu ke mana nih jitu nak dina jigaga dina palatukan. Nabi tah al imanu uryanun. Iya ko tapat mi bawah tabulais. Ye bara itau mallo jorojo mupi. Iya mau tahu malagah tahu matapa. Iya mau tahu sipakasiri-siri pada iya tahu matapa. Iya mato tahu itu dah santai mahape waktu sempadah tahu matapa al iman urian.
walibasuhu takwa sampo manilojonan sebab sifat ami taurat tungat-tungat ya takwa untuk runtu ya ami taurat tungat-tungat ngena sat sampo lojoe wasamaratul ilmi pahapa perisengepa untuk singkerwengi gangkana ipaha tungat-tungang ya sangitungang si bawa de natungan inu sa takwa irisan na pasilangang ideceng si bawa de na madeceng iya naruyasang takwa kenre monro maradda yaro at takwa hahuna de nokko timwe de to nokko de tapi oki aroe wa samaratul ilm wa zinatul hayau konre monro itanrei iya kong katau matandre siri lori padan rupa tau mitau masiri lori pongan Allah ta'ala wa matakum mursahu pansuhu wa manahakum anhu fantahu iya ko anu nasurup pongan Allah ta'ala ipala tukang ipor kanabita degaga na pawatangan magai bertakwa iya ko napesangkangi pongan Allah ta'ala mo na palongi-longi kodino degaga cinana pogoi apa neseng makara iya lino sandiwara yang berjulur fa aina tashabuna biha melo manangi je laukega ini makanya sudah masabing kedere iya roterio lo betewe papahangan ni sari kembang mata sa itapan na tunga-tungang maka iya rotau pandrita tario lo mengadakan siddi cara ne roro ngi sangi api jepu ya nari tu mau lukangi sebab itu tahu diure tahu mero payadeng akali baraka contoh ya nah iya na bitar puji sandong maka yang pertama-tama ipas sadia aku memang mauluk tahu lokai loka aga persabarna khairukum ampa'uhum linnas si kanjak natasi dia tahu na pusipa pisipa na lokai na sebab hadisan na nabita aja lalu mumate kudege mupura taruh pas sengarang kode mupura makiguna lori pada mubana makanya tanda-tanda kami na megang karena kulino na paturun po ng Allah Ta'ala oki lokay na taro itu apa aja mekimita kigunan lokay iya riolo pa iya makokoy diri na laku iya riolo waktu na liga ya sayudu bitadin iya konira ipiso atau mojo ajebe agay baca Jibrilu jappiwi Muhammad tawa'i Allah Ta'ala pakkalipi pemang ipassa ida tulima ida tumanyawa na pegetang malaki anak lo kay sappa ini perra insyaallah pajay mak darah nasabari nasaw baka mo makukopah ya kualita mitoki pamasay na po ng Allah Ta'ala salawat itu ko nabita itu ba bismillahi wa ala millati rasulillah dibarilu jappi ko Muhammad tawa ko Allah tapos sa ibang aja tanyawan na patagatang aja na taling ya pa pajay ji mak dar ko di chana pelupo di na para ko lumala da balor masaki ko puri aki guna pertama na lo kay anak na mo pa melo ko bita kay guna na lo kay tanran ng kajancin na nangka iya kung kalau kade nang kana bonete pa de panamit ta charu charu sih magi de umelo mate ko de upura makiguna la'allakum tattaqun tidak yang kedua pesan na lo kay pole ko indona enak de tu gaga ambukmu wilawi ri agurongmu aja lalu mu bali-bali ka besa geruntu lo ke babu mongolo ko indona de na medo papang indona ya koki indona musti ya koe mak bua mongolo ko de na medo papang makanya tu pak tay dulu ko melo matana lo kana sirupa angolona iya tu bana ca ya koki indona no ke anak na yala ica koe mongolo rijang mati ya itu jadi ko melo ki si dia angolana ko matana lo ka ki pakir carana kendre maroi tanang sininna anu mak buar ya se ko manurut tahu riolota okko manangi cawrawlangi tatanang sininna anu mak buar ya be okko manangi kalalangi tatanang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sere pamasenan dia salamakan ijajengi asona sini subuh 10 Rabiul Awal 570 mati 10 tu asona tu siningi yolona loro dua tu di sisi bici teh yayan mati pas atsos jejen nana mati Nabi tamah kuatu malah kesimpulan teh dua mi nonri tawe mati nomor sidi ya kode nasona jajenge asona tak dinakangi pusina kan pak terul kong kami lona balana runa nauloi nasang dia yolo lah karena main nak maju karena main sesuatu jajekku je sumat daraku namanya sesuatu tak dinaku pusina la haula wala quwata illa billah di tanna pong Allah taala mukusa kan mas makanya wadi tatu perseketah wadi tatu sumpululu takun kamataan repangkat nah sediaki masih nyawata ya kau kuki pengala taala maktani masa salamaki iya neruntu baraka na sebab talada ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masuk negara meki minta guna lokai wakka lokai melon ini tagalung yang bukta dena jaji bendenge digaga do lokai ukurang nandrina imondri manipak nang kanto-kanto ya selangga-langga ya udah pimo apa ditidom na pakai empai turun lo mana maka dai daun rakona aja mau pandang ngentinga masa gue jadi mak baje ko dia kak gagah gitu daun rakon waka lo kae capai unregana gunana tuh mega tongan ni jadi gunana telur pada terupa tahu capai akan apa ada capana saparna daulame mupasipe coka muka juta tuka murasaiwi pinat dina loke we depanel lupa-lupa ka juta tu malisa ipo Cina nah kadalo kamay amok mo malim parang kabaligalong po Cina sisa yung popinasyo mo buak bari bola mo dito mo jampangan rolundrana Hayrukum ampau linnas uko ni mo risala teh dem lo tu mi manai dan deu lo kada maga nak dua nak jema pagok dia kana lo ai lepai sifatna lo kai lepai hayrukum ampau linnas kanja na tau iya mega ake gunana lo pada nar to di memi mapa situ sisa na pura mapa boting ukani oki iya 200 ta 250 iya 50 aja nah maka sikoto mirmel solorang na tanga po ng Allah taala tim maka de nak pasimata tawi siurut tu tera fi maje na ukira na sikoto matu me solor ko mapa boting aku peko ni ko de gadi mutur mindrak ko de na met tapurana ina sukaju sapon nay pon nasa sapar nak bokatana mo bi ibali bola mo musanggar asapon nay mo tau si pupujitu mana kaji lu kepe makoy kan nih makanya kumapabuti itu pareo tadi kata maliloka macane uko sarape pak sarapo mije na iri riolo bapak di mana je saling kayak mapalisu aja sarapo diga ya sak butiya lah ya si lampu gas diga listrik foto dia berwarna ko sanggara lo kasapon na tupak wae pura sanggara lo kasapon na makamu pai ka mapa uti make ka kada ai akan berengin je tulu kahen kabaji tu man kare aja sapar mo labu mu peco ka mu buronggo meruntuk ni ongko na tau sipoi buronggo ya purai beromba mega apa? Jauh ni sa di mandrelo kagak di jamu-jamu mo jolo mitai. Dia aja capu. Terakhir maka dapan ren di samping itu malotong nak kada aja. Dua nak garek murah ko ya dempuk lo kasana muruntu ni sana. Engkau kata tanda para kan lo kah? Bisa. Ia nanya sak hayrukum ampaul linnas. Kerbata luka, aban ni dua taluka ro pernah kerja mumpandah nginting nga agame mu kau rengkong katau mati ko di kak gagah. Ganna tu aki gunana luka.
Makanya ya kau kata mate tapi iko jo murusu iburana. Inilah makanya si kanja na tu Pak Bu ajak napa aja kapisah. Magai ya ko mandri ki aga na malunra-lunra wa aksiru zikr hazim al-lazati taparingarang elita supaya mak baraka ya tutu ngata. Maka angka matu nangka batu malunra pinaye natipu ipong Allah Ta'ala di nagagalalan na tama. Itulah. Angka nangka matu watu. Kung matinro kinamang matinro tatapi sa dingi. Usilat na chaloy matakto na di na melo tatutu. Angka to matu nangka watu macin na mo pa moto ternyata matinro mataruka. Makanya lang natutong lino tapa iya aja di napaje kapis adibe tahu si mata makacuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serepa masih dia salamakan maka dai pun Allah Taala astanatuka li nafsi ubikti Muhammad sebagai nabi dan dia suruh untuk ia patalai panasai palabangi agaje wakatai upancajiwi lino lololisa iya mega mau patau dari sini ubi sini nama samping kade aga wakatai makanya tu sifat-sifat Nabi ta alhamdulillah ya kau tahu lepah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkalingai nomor sidi iya sifat Nabi ta orang itu nak mata anda siri apa tu iya sifat Nabi ta ladira dena pacai cairan angka mau ko hadiri pacai cairan tepat pisau ni nak de sisa gagunan itu pacai cairan ya kau kata pacai cairan pak nadena metu toba lo muki gari tu dah ko melo imate madan itu tu lima cai bopa ya kita orang iya ko lepai to do ko meki mate na suatu lima cai ki ya apa balala kapal lalan na 10 sona dari kata mate ko yawan ngaku Canne kaje kasih mau tangga bandi stasi ya ternyata kau tahu pacai cair mati Ingkana kanok bigat teh kada stas loki jolo kasih calo-calo biambuku mage dah kada engkai jero masarola sapi tu lima cai laona assalamualaikum dena bali bi ma dena bali na lima cai je lau baca mana nih Pak Dong rak bisa lilat tu capat nah ya ternyata tahu pacai cairan memang Pak temannya mangi penedita engkau aja nyamak maku ya tak baca gerik la ilaha illallah nah kada iya mani iya si mendre iya si baca di betul bahasa di kajampang di jikarapan aga di dipacai riki opuang anak maka dalomi tegalungi na umayanyo yamu pegalungi na umayanyo duangas so meni melo na mate galuna mo pa tuli na surumita hubu dunia rasu kuliatia karena bita ya niliwa batemu pojilino na ceko kulino yan jadi kau kata Pak Liwa pojilino bita duangas so meni melo na mate na surumita mo pese nang kamu jangan ya puji kau tahu bertakwa tu contoh apa tingkai iya kong kata mulai malai sada pacapura dia naga sada murina iya na Tuhan rahasia na pun Allah Ta'ala tanri semak gurui tanri pahan nasab allalu maka yusabbitullahu ladina amanu bil qawli sabbit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu zalimun wa yaf'alullahu mas iya tu pun Allah Ta'ala kona puja tanna na tuntum mater sampai aku ingaran nak meko mate ingarana majami ko din lalangan ya pura kilamba tolina tuntungi puang Allah Taala pikui carana ne runtu iro dene tarikakang dene lumpengi laumani bamma mauluk tatannam mengkalingai takacuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor sidi iya Nabi ta dena pacai cair nomor 2 iya Nabi ta na caca tahu seke kamu mau tahu sikit apa? Angka. Kau dah salah kurna tu dah. Oh, kau masih apa?
Karena itu aku ramalangi paling sedikit 28 malam 28 subuh. Tasya kuma dodok ngapa iya kuma dodok nak pasas kepapa buka talah anjatnya tapi angkan cicang dene julu ya milam lau palepang padodo toko berangkat ada saya dia pejak pura ya bageng ada aku bi ita aku tila lo ko turi juli mapa napa aku napura tay maka dia pejak naik bagay dia pejak kata we terima ni ati pujuk kah ada wala kasih kalau pihak kondro masih lepang dia nang karena dia nang juli atau apa bukan maka memang ya kong kata ukur dia nang karena ita kae pajanang ini gaga kacuran aku nabita pak bisa tuh kata nak kena ni gaji ya rusandro no bita ma pidato dah maka di kasih nasa nggak teh sandro pak matawan kita nasa nggak teh sandro tikulana sini nama sabi jadi iya di biasa masih ke tapi pisau masih ke nah pak maka ia tahu seke di kapas singarna moja ita pada anda tahu seke curita tui proses kendo kije minlo daku me kaje lo mama si haji ni je tahu minlo maka daku yan lah me pelo maka tahu seke daku malima pi seke dan apa tahu seke ya nomor talu iya di biasa cerita jahana tahu ini na pangajari alita aja na tahu ita pangajari ini na pakainya alita na magai ni gaje ta cerita ni ga macurita na masila surang ilan na kame di semua sang masila surang bu upan na lepas si orang yang ada cerita si orang maja lepas si surang ang kami matoje tahu deke kado we igan na waramparan na sogi ang kasila surang na kasesi maka mana kasih nade muncawi can sira surum nak hi mapadara landro ade nak padaro ni waramparang dak koi tahu pagahai ini rahasianya pak lepaki pun kan makanya ya kong kata upacurita lo bulata aja nama talat dak tiwada mage moidi na curita to kono salaya tu mako itu pacurita ya inilah makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam astanat tuka memang dia itu nerule pada Nabi ya kecurim itu makanya tuli reja memang Nabi langsung pula di Allah Taala malampi nikah pak deh oh napa tetik buah iya tuh tahu deh napa uji cerita dan melampi ini maka aku tuh melo aku tuh lo buting memang celama napa pengajian nak ada jangan panjang ya pura na puana kada jangan lama dah kui di mapak boti na kada taniah pak pendrik butima sinna masabi ke iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nai jagai angka nang kasih di waktu angka tahu me buting ke kampung nah mampir embe batur ya na pudangi sahabat nama kada angka gambu su uko sat de bolaku jadi ondrongi jolo bembek ku sabak asan kami tu bembek ku si di maka kaddo iya ku rimpai tu lilese iya ku rendrengi dia kaddo dia ke kaddo aja mau tan wiro jadi ro nabi ta iya ku makko kowe lisangasso nalaw nabi ta mapamula letu kurotura nabi ta ku si dia ondrong iya mana pa aja cakarudu matinro turan tadi apa nabi matinro turan ya naya mana nabi di Muhammad paja manita magambusu paja manita sere magai itun nabi ta ya temita isiri kalalenge ya puidi kong kailitung imah aja itu landri ulo agak kurmajat aku bi makanya aja itu pu imangi nak kadahara kadaku DJ parpari apa saya dapat hadiah dari Pak Beri Pakan ya pakan ternak untuk ke Bali 4 hari dijamin pulang pergi kecuali kumi kumak baranca pakai dia ini jamin agak pedangi tak dampengan taleni tabuwe magai na tanetra ke napai maka data labai lo bali Pak Ustaz na bayangkan ni taran labai Pak Ustaz aja na macin na ka tu iya ko umar melo mana nga wadingal tapi iya ko bali aja lalu na kasi tarampengan na
Magi je ko bali dah ko dito je ya bisa ko bi HP mandari wita cilampa. Cen. We laba bawang itu taruh ni nak laba bawang. Alin ni rek tawe. Sangari dah ko me ko sapi dui. Kada puku kadi udi ngato nenek. Wah. Sini nama suami ke. Jadi iya kong kata pacurita tilau dongangi. Ajak tapuang itu ada tilau dongangi. Yari kata singgu-singgu. Ulawang imam makoy salah manan. Katungo pa to ye pacurita. Makanya makada aja talayani we pa moy din na curita to kalau selaya tu iri situ banca curita. Ah sini nama suami mikir ini betul cerita. Makanya iri ta misi pak sifat na nabita. Tita nabita pak betul pengalata lerjai. Napai tal 20 itampu na mati ni ambo na mage ya tengi nabitan kasifat na tu ngambo na. Mako ko wi tate ko natuang yambo na mancai tau kutuje baca topi. Ya teng. Yang kedua, napai anna taun na rabbi mati nindo na. Magi naraja ko nga latal ya teng ma bebe. Uko ni roman diri na bita. Iya ro na bita na pubaini Hadijah liwa sugina tuliang kasi perasaan na bangga. Na tu warampalan Hadijah maka dia pengalatala depa upaturunga ko pamase salama angka maktung lain na iya. Iya mana tu ne turun pamase na pengalatala capu mani waramparan na baini na. Turun ni pamase. Sini nama sampai kadere kesimpulan na ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Sininna dicingi puli kumaning pong Allah Ta'ala. Makko man dibatin pong Allah Ta'ala malitutui kina. Tapi kode tali tutui aleta. Di taruntu akalitutun na pong Allah Ta'ala. Makko man dibatin pong Allah Ta'ala puji ki. Ifallah yakfaka. Tala para yolongan mo gaji pangkau kana puji. Batin puji. Makko man dibatin malitutui ki menenangi. Tes semua gaji aleta puji. Ya biasa minta topak dah Allah. Nih betul pengalat alam ditutui ki. Nobi ki kolori. Hayalah salah ataku. Lau nome mu parkengi ko pak guncin na dicingi. Aja mu tulat daelemu. Lau nome mu raken pak guncin dicingi. Salah tu mirtau kuli. De tolah, de tu na digagai. Asara apa si nobi ki? Ya Allah salah ataku. Magapi. Manasaga mudah api magaribi. Tuban ujihi. Dina tolong. Cuban na meron po nga latala watani tanya si paraman na. Na panguluban rin mi bawa tapat ako dina tolong mak birjama. Makawat ako to mi mandri. Nalitutu iki. Subuh. As-salatu khairun minan naum. Masarro labbi masampadangi. Nayatum matindre kamatu nang katangaruk di negaga ngeruk mundina napatoki metu bak makari pengalatala coban na batun na tuliyuk biko magala kumotoba madicimukko upalatukan na dummo makara inna rahmati taglibu gadabi iya susana akhirat tiapi temah ko muruntui tapi ko tiapi temah ko muruntu iya ko iya na mo cinai degaga mulle roba isagadiko tiapi temah ko madosa ki asu itu baki ko badi dan seterusnya yang penting iya ratapae de na ballan na sabawa lakaso de na lolo na sabawa busi inilah takwa kamu di dalam semak jatuh malayang salerahnya meskipun ilmu setinggi tegak siapapun anda tidak salat hidup anda sia-sia. Bulu merpati dan angsa dituliskan dengan tita halus budi dan bahasa sekalian orang suka ya ku makan jai sipae makan jai timi-timi makan jai kedoi makan jai paringerange tahu malasak pun kececeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah maulid yang dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Nasir SPD. Alhamdulillahirobbilalamin.
Dengan ini, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah selesai. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga apa yang telah kita lakukan siang hari ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam.